Kraj je oktobra 25. S Mirsom sam dogovorio jednu od posljednjih tura ove godine. Nalazimo se na izlazu iz Kladnja, ne bez veze. U ovoj rozoj kući iza mene nalazi se super trgovina sa pekarom. Pite ispod Sača peku, pa ćemo tu doručkovati. Bao burek. Može ovi 2 puta po 4. Po 4 komada? Ma ja. Ajrana nema, ja. Ajran ima kila u izderu. Čekam Mircu sa toplom pitom. Svaki čas da se pojavi. Mjesto možda izgleda neugledno i ko ne zna, vjerovatno će proći. Ali ko zna, zna da je ovako dobro piti jako teško. Hajde, pita se ohladi, hej. Gdje si? Da vidimo kako izgleda ovo. Ručak šampiona. Zanima me šta ćeš reći. Ovo masno. Znaš za nas, gledajte, mi ćemo potražiti kao tako. Pa danas će biti lijep dan. Ručak je šampion. Koliko je kilometara planirano danas? Ti ćeš 300, ja ću po 200. Ajde, skromno. Skromno, ali za jesen, za možda i posljednju vožnju. Lijepo je. Tada. Lijepo. Ajde Klizava sad. je malo cesta, ne Da smijemo. vidimo, će nam ovo biti dosta ili ćemo još... Ne čujem te, šta ono držimo, ono nazad? A, nazad, upe da si. Meni je neko ne šperi kad... Nakon što smo nasuli gorivo i podesili komunikaciju, krećemo za Vlasencu preko planinskog područja Konjuh, Javorik, Javor. Put pun krivina, uspona i spuštanja, ali normalna magistrala. Dok vozimo, gledamo boje jeseni, udišemo miris jeseni, pravo uživamo. Nema saobraćaja, nešto puno, super.
Na putu za Zvornik iza Milića nalazi se mjesto Nova Kasaba, a u njoj restoran Stara Kasaba. Ne mogu proći ovim putem da ne stanem u ovaj restoran. Prije skoro godinu dana na povratku sa servisa iz Beograda imao sam problem s motorom baš u ovom mjestu, a ljudi iz ovog restorana su mi izašli u susret, obezbijedili spavanje, nahranili me. Mislim, od tada sam, pa eto, slobodno mogu reći, prijatelj sa svima njima. Jednostavno ne mogu proći ovdje da se ne uvrati. Odbijenje do restorana sati preko dižuća. Moram malo da te snimim kako pomno razrađuješ plan dalje. Pa volim ja prije nego što sjedne na motor sve detalje imati. Da ne razbijam glavu. Ukoliko smo u Bijelju? Pa eto, ako ne budemo više pravili pauza za sat 40 minuta u restoranu. Idemo prvo u motoradnju, pa ćemo onda u restoran. Nisam to vidiš zadovoljno. To, pa vidiš da si nešto propustio. Vidim ja. Tako, ne možemo tako. Eto, Birsi, kako ti se sviđa mjesto? Jel drg? Evo onda sam ti ja bio zaglavio, ali mi je super bio. Uvijek mi je drago ovdje stati kad prolazi. Uvijek mi je drago stati ovdje, kad prolazi. A šta, kad bilo bi baš brzo da smo prošli samo. Evo ovdje sam ja napravio djelo, sve završio i zaglavio. Hajde, šta ćeš, sve je tu život. Ali uz neke loše stvari desi se dobra stvar. Stekneš prijateljstvo, upoznaš ljude, jel? A normalno. Kao da upali. Što smo se osvježili u Staroj Kasabi i ja osvježio sjećanja sa Mehom koji vodi ovaj restoran, krenuo smo dalje za Zvornik pa za Bijelju.
Da smo blizu Zvornika, najavilo nam je Zvorničko jezero, koje je najveće vještačko jezero na Drini, nastalo izgradnjom brane hidroelektrane Zvornik. Twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March through fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charge into fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. Glory fight till dawn. A battlefield where legends birth. Never back down, never earth. Blood stains ground but we won't yield. Against odds rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face comings wide. Our destinies stand as one. In endless battle shine like sun. Warriors of the sacred land. Fight last breath across the sand. Battle rages will never yield. March to light, spirit seal. Chaos world, we carve our name on history's walls through fame's flame. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face come and fight. Our destinies stand as one. In endless battle shine like sun. Warriors of the sacred land. Fight last breath across the sand. I evo nas već u Bijeljni, tu smo napasao na neki gastropub, ne znam, nije popularno mjesto, nije, ali nema veze, mi smo popili kafu, malo se odmorili, bilo nam je lijepo i idemo dalje. Kad smo već u Bijeljni, odlučili smo se da se obavezno uvratimo u Yamahinu prodavnicu. Meni je vrijeme da mijenjam čizme motorističke, a Mir se opet sanjao nekom skuteru za po gradu. Međutim, nismo bili neke sreće, čizmi nema, a mislim da i on nije bio oduševljen cijenama skutera. Čovjek da vidimo koliko nam je restorana da... Yamaha, Bijeljna, stao da vidim imao kakvi čizmi, nema ništa. Kraj sezone, može se naći ništa.
listen what I say, listen what I say. Listen what I say, listen what I say, listen what I say, listen what I say, listen what I say. I don't like you, but I love no one above. I don't like you, but I love no one above. Plan je bio da jedemo u restoranu nekog Mirsinog druga ili u restoranu koji nam je preporučio neki njegov drug, međutim nismo ga našli, već smo bili umorni. Odlučili smo da požurimo u Tuzlu, pa ćemo tamo u čuvenu limenku na ćevape i da završavamo za danas. Radili smo možda i posljednju vožnju ove godine, super je bilo. Stvar nismo još, imamo i sutradan vožnju. Imamo i sutradan, a možda će biti još. Možda, ja se nadam. Možda bude još. Ja se nadam da ćemo ufati još ta. Danas je bilo super, gdje smo bili? Sarajevo, Kladanj. Tu si plan. Sarajevo, Kladanj, Iljić, Drina, Bijeljina i Tuzla. Oko 300 km, prelijep drug, prava jesen. Boje jesen, nije gužio bilo, lagano vožnje. Super je bilo, stvarno, ja sam uživao i možda mi je bila jedna draža vožnja. Jeli, bili, laganica, super. Top. Evo Mirsa telefonira, uzeo onaj stik za telefon i Mirsko mu skidati telefonira. Šta ćeš, moramo se snalaziti. Ručali smo u čuvenoj tuzlanskoj limenci, šta drugo nego ćevape. Nećemo je porediti, otišli bi daleko da je poredimo sa sarajevskim, sa travničkim, sa drugim ćevapima, ali bilo je pristojno, mi gladni, super. Svanuo je novi dan i idemo da produžimo našu turu, ali prije nego što krenemo da vam pokažem unutrašnjost ovih apartmana Ajda gdje sam spavao i ispred kojih se trenutno nalazim. Apartmani Ajda Tuzla. Drug Mirso sredio, sve u bijelu, čisto, uredno, prostrano. Ovo je jedna spavača soba, više kao i trpezarija i kuhinja i sve u jednom. Vamo je kupatlo. Sasvim solidno, sa mašinom, sa tuš kabina, sve. I ovdje imamo drugu spavaču sobu. Što ovo snimam? Zato što je, mislim, pravo povoljno. 70 maraka mogu 4 osobe spavati. Novo, mirisno, sređeno, čisto. Odlično. Idem sad do kafića Verdi, gdje ću se naći sa Mirsom, popit ćemo kafu, napraviti plan za dan, dva našeg druženja.
popiješ kafu na miru. Pa kolona djeci je nepregledna. Ja sam krenuli nema pojma. Al galami, brate. Na kafi nam se pridružio moj stari drug Đoko, kojeg nisam vidio 20 godina. Zahvaljujući ovim mrežama, on je skonto da smo mi u Tuzli nazvao me i došao. Svaka čast, ispričali smo se, Mirsi je bilo malo dosadno, ali plan smo napravili, idemo za Gračancu, pa ćemo do Doboja, a onda ćemo iz Doboja svako svojim putem, ja za Sarajevo, a on za Tuzlu. I tako smo mi krenuli lagano. Startali za Gračancu, otišli smo do Nedreta u Mercedesov salon i imali jedno super druženje. On nam je pričao o novostima iz Mercedes familije, o nekim ispitima, certifikatima koje je on polagao, o vožnji nekih Mercedesovi ekstremni auta na baterije i ovi four wheel. Tako, baš nam je bilo lijepo i zanimljivo. Svima, dobro došli. Dobar, gdje vas baš? Dobro. Kako ste Mirca? Kaj? Ja?
Gračanci smo stali da se odmorimo u nekoj benzinskoj pumpi koja izgleda kao svemirski brod. Za bosanske prilike nevjerovatno. Ne bi se ovakve pumpe postidla ne znam koja zemlja i u ne znam kakvoj Evropskoj uniji na zapadu. Unutra čisto, uredno, ogromna pumpa, nema šta nema u njoj, velika prodavnica, WC sređeni, osoblje ljubazno, ja ko da sam došao u neku drugu zemlju i u neki drugi svijet. Stvarno, bio sam baš prijatno iznenađen. Lijepo smo se odmorili, ispričali, izašli i taman kad smo trebali krenuti dalje za Doboj, nešto je moralo pokvariti i dan i vožnju. Mirci je došla vijest da se mora vratiti u Tuzlu. Ja sam produžio sam za Doboj, a poslije za Sarajevo. Od Gračanci preko Doboja pa sve do Sarajeva putovao sam sam. A čovjek kad putuje sam, putuje najbrži. Nije baš bilo vremena da se snima, a i da sam snimao, ne znam koliko bi bilo zanimljivo i za objavljivanje. Taj dio ceste prilično je dosadan, ima jako puno autoputa, uglavnom sve je proteklo super. Mirsina pretpostavka da je to bila, da je ovo zadnja tura, nije se obistinila, ali bila je naša zadnja tura. Ja sam poslije toga napravio još možda 2 ture i u to je došla i teška jesen, kasna jesen, zima. Bilo je vrijeme da se motori konzerviraju i da se čeka proljeće.